I want one voter at a time. Okushomesa abanyishengero ahankoresa ebyoma ebya biometric machines abakachiko ka Electoral Commission bahamza abanyishengero ngo ebyoma ebi nibija kubahwera kureba ngo akaruru katambura kurungi hatari mu kucipura kwona ebabugamba bwanyuma yaba mu mbanyishengero kwetombuita ahankora ebyoma ebi habwo kubandozere nyowe tinyizire nyina national ID mbere nteine ndanga muntu baitu nahika ha polling station batahiki nkumukyange ibara lyange lyeija handu kutera akaruru haija constituency yange yeija bampereza akaruru kuruga ha machines baba bakwasira obwoma bwabo obakurora haba kutera akaruru na rubata nagenda natera akaruru ka president hati yako bakakuhera heru ya folder ikindo zireho bururu buno bubiri obwa woman MP na directly elected MP wa constituency nibabukuhera hamwe omuntu watamanyire kusoma asokuta kisomeke kya directly elected na agena na criss crossing kama nakateka mu direct MP akanda nakateka mu woman MP hati yake nikija ku disadvantageinga nikija kuletera itwe disadvantage abakazi abakwemerera mu constituency omuntu asokwata akaruru kange narora ntikingira omukazi nakateka mu woman MP hati aho baina kuba very keen omuntu bamuha akaruru ka constituency dena bamuha ka woman MP separately chaba kitari byoma kufa ninge byoma bikagira okubyacyankarana nintekateka ngo processation nisha kuba neyihaho bushuma ekina yangamu necho kugira ngo polling assistants babene bo baza hariya habura umuntu ecarakore eco twacanga kandi ntekateka ngo abe Electoral Commission mbaza kureba okubaracukore kugira ngo abantu between now na itoratera karuru habaho sensitization ya mani abantu kumanya ngo bururu nubwija kuba buru bushatu aka president aka MP w'abakazi naka MP w'abashija konke kirungi bona bwine karazi tarukushana harabanyishengero hona abayore ko kwetombuita ahabwa karuraka okatebekanisiwe kuterwa no kwebuza ngo bine abari kubasa kugaidinga aba bari kuza kwija kutora turukubuza obundi aba baragaidinga ko baraze kuba bariho niba abantu yaba ine enshonga zeye zo kufavoringa aba candidates bamwe tikirareto buzibo yeshanga ngo nk'abantu abinji niba batashomire aba batashomire ogwo muntu uri kubagaidinga no manyota yaba ari mu favor yo guninga yoriya ahanshonga ya biometric machines harukwera kirombanyishengero ngo korese byomebi nikitwara ubwire buringwa wagerageranisa numbaro bw'abatezi abine kutera karuri zoberyo baba bagendo kubala banajja mweri ya member of parliament bagize eno kubanga machine yagiyisadda bino byenjagala okutegeera naye biri ballot papers zirize bawa abantu bubiri busatu ekyo nakyo njagala kitegeera machine enesobola okulaba ntono yalonda mirundi 2 kubanga abo kitegedde omukugarakamo kwetumbuita kw'abanyishengero omugambirizi w'ekitongole kya Electoral Commission Musingus Julius yajangwe byomebi nibija kukora umurimo gwabyo kandi ombwire nuko kushaba abanyishengero okorekeraho okwerarikira obwomo buturesire buturukuza kozesa mwijuke ngo tugomba umuntu go kubanza kubukozesa tukabukozesa 2016 twabukozesa 2021 kandi haturukuza kubukozesa ubwiro buri karuru karabamo ebyo kwega n'ejo kutebekanisa no kutereza akoma kuturikozesa hati nako mutindo gwa higuru karamaro bwire bwinji battery yako nayo mutindo terashishikara juba kandi buri polling station naza kuberiho ubwoma bubiri kugira ngo kamwe kagire kizibu akandi kabe karakora oguyashobora no kwa karuru katebekanisiwe kuterwa hataroho nshonga yona utaratera karuru notari mu register konkoni mu register nico turaza kwa turabahera bukonge obaleta voter location slips oburereka aho raterera karuru kandi ninga uraza kwija oyine national ID yawe ninga oyine voter location slip ibyo birayamba kureba ngo wabasa kutera karuru wabo kubotine ibyo bishatu konkori ya voters register nabwe ecoma kirabasa kucebera kikugire ngo niwe owija kutera karuru bakuta mucoma bakuteba inkumbu byawe ninga bakatamisho ibira kukwataho byaba birashobora nebiri mu register uri kizibwo kutera karuru gasha kwa Jimmy Mhumza omuri Kampala.